Di sebalik pelbagai pengumuman dan pencapaian yang dipaparkan oleh kerajaan Madani, persoalan lebih besar mula timbul. Adakah dasar yang dilaksanakan hari ini benar-benar mapan? Adakah pertumbuhan yang berlaku cukup kukuh untuk bertahan dalam jangka panjang? Persoalan ini kami ajukan kepada mantan ahli Parlimen PKR, Tan Tee Beng. Anwar dah bagi promises cukup banyak lah sejak dia jadi Ketua Pembangkang sampai hari dia menjadi Perdana Menteri negara kita. Dan saya tidak nampak satu barang yang dia menunaikan dia punya promise lah. Rakyat sudah tahu, okay, China pun sudah sedar, okay, dia ini orang cuma boleh cakap saja. The country is getting worse, from bad to worse under the governance of Anwar Ibrahim. There's no doubt about that. The Chinese especially are finding the business is getting harder and harder to survive. Okay, and I don't see any sustainable economy to generate enough income for the country except apa yang dia sudah buat dalam setengah tahun yang lepas tu, pressing on collecting taxes on the people. This is actually going to cause more trouble to people. You don't have money to expand your business, lagi you kena tax lagi banyak, lagi hebat. So how are they going to survive? Not even Chinese. I think Malay are also having the difficulty. You know, in a Chinese company, they are also got Malay employees. So if the company cannot survive, semua kena pecat lah. Kena tutup pintu lah. So how are these people going to survive? So sustainable? No, I don't see there is any solution for the country to have a sustainable economy until today. Pada masa yang sama, pelbagai pihak turut mempersoalkan banyak keputusan kerajaan Madani yang agak mengelirukan. Maka, adakah dasar kerajaan Madani telah berjaya meyakinkan sektor korporat untuk membuat lonjakan ekonomi ketika ini? Dari lapisan korporat, saya rasa kebanyakan feedback yang saya dapat dari tokoh-tokoh korporat ini semua kata this guy is not a corporate man. Okay, this guy is not a corporate man. Yang lebih dalam saya tak sebut lah. Dan dari segi SME, SMI, saya boleh kata bahawa pada setakat ini sampai sekarang dia tidak buat sebarang cubaan untuk menaikbalikkan SME, SMI negara kita. Okay, selain daripada bagilah loan ke, bagi loan tak bayar balik ke, kan, loan juga ada interest kan. So he seems to be, not to say he's lost, he has no idea apa yang dia nak buat, okay, apa yang dia boleh buat, okay, dengan kuasa dalam tangan dia sendiri. Tapi dia tak tahu, cuma tak tahu. This is called a very naive leader lah, very naive leader. All he's good at ceramah, okay, bagi ucapan yang cukup hebat, okay, orang semua syok. Lepas balik sama juga. Walaupun kerajaan Madani memperkenalkan pelbagai reformasi, masih terdapat kritikan bahawa beberapa isu asas ekonomi negara belum berjaya diselesaikan sepenuhnya. Di sinilah Reset cuba meletakkan dirinya sebagai sebuah gagasan pembaharuan. Adakah Reset yang diperkenalkan oleh Hamzah Zainuddin mampu memperbaiki kelemahan dasar kerajaan Madani? This is what I like about Hamzah. Okay, you look at kalau kita tengok Singapura. Okay, Singapura diuruskan ataupun dijagai oleh Lee punya family macam menjaga satu corporate. They treat the country like a corporate, a public listed company. So how well they have done in the past years, I think ini sudah jadi bukti lah. Okay, kejayaan mereka. Saya rasa lebih baik kalau kita membagikan peluang kepada seorang yang dari background corporate untuk mentadbirkan negara kita pada setakat ini, to see whether there will be some changes. Since we have given to so many, chances to other people, why don't we try somebody who is actually got a corporate background to see and how to rule the country with the corporate knowledge. Antara prinsip utama yang sering diketengahkan oleh Reset ialah konsep kemakmuran bersama. Ia membawa aspirasi agar pertumbuhan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasai secara lebih meluas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, mampukah Reset menjadi jawapan kepada permasalahan yang sedang dihadapi di bawah kerajaan Madani? Okay,
Walaupun pembayar teks yang tertinggi dalam negara ini adalah dari segi corporate besar. Okay, tapi dari golongan SME SMI, that is the core of our national economy backbone. Okay, I would say that from dari segi finance, dari segi ekonomi, Datuk Seri Hamzah patut menumpukan perhatian ke atas SME SMI sebab dia dari golongan yang lebih besar dan mempunyai pekerja yang lagi banyak, jauh lebih banyak daripada corporate punya orang. Okay, jadi kalau kita boleh membangunkan sekali lagi SMI SME kita, saya ada nampak satu future lah untuk negara kita sebab dia akan sentuh lagi banyak kehidupan biasa orang biasa, M40 ke B40 ke semua. So if I were to be with Hamzah, I would tell him that this is the way that our country should grow. Okay, yes, we will help the corporate, that's for sure. Using his background, dia memang akan membantu a lot of corporate people. Okay, on the other hand, he should not neglect the contribution of SME SMI towards our country in the past years. So this is the best way that everybody will feel the benefit of perkongsian prosperity. So if you have the corporate, yes, a lot of big tyco will come out, becoming our national symbolic businessman. Tapi on the other hand, if you help these people on the SME SMI, generally the income of the right there will grow. People will feel happy. People will know that there is a sincerity of a leader, so-called representing a multiracial company, country to do for their people. So, but I think Hamzah knows what he's doing lah. And I think he also knows that I think a lot of ahli-ahli politik dalam negara kita memang mesti faham backbone negara kita adalah SME SMI. Bagi membantu meningkatkan pendapatan rakyat, kerajaan telah melaksanakan dasar gaji minimum sebagai salah satu instrumen utama pasaran buruh. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dasar ini turut mencetuskan perbahasan. Ada yang melihatnya sebagai langkah penting untuk melindungi pekerja, manakala ada yang bimbang tentang kesannya terhadap daya saing industri serta kemampuan majikan untuk mengekalkan operasi dalam keadaan ekonomi yang mencabar. Adakah polisi gaji minimum kerajaan Madani ini benar-benar mampan untuk jangka panjang? Ya, betul. The minimum gaji ni pandangan saya ialah ini tidak boleh dipaksa oleh kerajaan. Tidak boleh set satu limit kepada peniaga-peniaga SMI SME itu. Sebab this is a demand and supply matter. If you are good, you deserve that kind of salary. If you are not good, you don't deserve that kind of salary. That's simple as that. Okay, kalau you nak bagi negara kita menjadikan satu high income country, takkan you kata, okay, kabinet sekarang hari ini mengumumkan gaji minimum 4,000. Hey, everybody die. You won't get 40,000 because your employer close shop. So 4,000 becomes a propaganda politik. Okay, so it won't work. It should be depending on actual economy supply and demand system. Okay, if you are good, definitely the company also doing well. Everybody deserves a pay rise. Riset mendakwa Malaysia memerlukan penstrukturan semula yang lebih menyeluruh terhadap polisi ekonomi bagi memastikan pertumbuhan yang lebih adil, mampan dan berdaya saing. Dengan pelbagai permasalahan yang wujud ketika ini, mampukah riset menjadi pendekatan paling berkesan untuk merombak kembali polisi ekonomi Malaysia? Okay, reset memang sebab seperti yang saya cakap tadi, the country needs to be reset. Okay, reset to a way that everybody feel comfortable, whereby that happened in a few decades ago lah. So saya rasa, but a lot of people don't see the importance of reset. Everybody's talking about reformasi. Okay, everybody's talking about ubah apa? Sampai sekarang hari ini ada apa telah diubah? Saya tak nampak langsung. Memang, okay. Tapi siapa kata reset? Reset kepada satu suasana yang semua orang rasa selesa. Okay, semua orang hidup dengan selesa. No one talk about reset. Only Hamzah talks about reset, and this is the interesting part. If it can be promoted more to the lower ground of the community,
I think a lot of people will have a good reflection over this reset. Akhirnya, kejayaan sesuatu dasar tidak hanya bergantung kepada idea yang baik. Ia turut bergantung kepada sejauh mana rakyat, pelabur dan pemain industri yakin bahawa agenda tersebut mampu dilaksanakan serta menghasilkan keputusan yang nyata. Adakah agenda reset mampu meyakinkan rakyat dan pemain industri bahawa ia merupakan hala tuju ekonomi yang lebih baik untuk Malaysia? Oh yes, for sure. Because we all know Datuk Seri Hamzah is a corporate man. He knows what he's talking about. In this country, you have a lot of issues as a prime minister or as a leader of the country. You have a lot of social, you have this and that. But back to the very basic, what is the most important? Ada makan, cukup makan, okay? Pocket ada duit. That is the most important thing. And with the corporate background, with the reset, that the perkongsian prosperity, okay, so I think you don't have to talk about other issues lah. People will buy the story.